Liyabingelelwa sihlobo ezithandekayo endaweni zonke ngegama elomfeli wethu Jesu. Amen. Sithanda ukubonga umlimu osithungameleyo wasihola saze saba lapha. Simbonga ukuchatshiswa singena kumnyaka ka-2022 ngegama lenkosi. Namhlanje sizakhangela enye yezindaba galutshwane ukuthi ichunyayelwe ngayo ema-church lasendaweni eziningi. Kukanti indaba yangikhona iyasihlukuluza nsuku zonke ekuphileni kwethu. Sizakukhangela isihloko esithi sona isono socansi. Isono socansi. Kasicimezeni sikhulekeni. Baba engcwele ohlala ngikhaya ezulwini, nampa abantu bakho sebelalela intshumayelo. Khuluma labo kanye bakuzwe kanengi. Vuma nginyamalale mina kuvele wena. Phakame sakho isiphambano. Abantu abalaleleyo badonselwe ngakuwe. NgoJesu ngiyakhuleka. Amen. Nxa kule ndaba ekhathaza umhlaba indaba yocansi. Nxa sikhuluma ngecansi, isono socansi sihluphile, ku community sihluphile, ebandleni sihluphile, emsebenzini siyakhathaza, ezikolo sibhahile. Namhlanje sithe sike sisiqonde ukuthi sike sikhulume ngalesi sono socansi. Funda lami eBhayibhelini encwadini kaGenesis 1 evesini lika-28. Sithola uNkulunkulu esedalile uAdam loEva. iBhayibheli libe selisithi uNkulunkulu wasebabusisa wathi kibo, zalanani lande. Inkosi ibusise ukufunda kwelizwi layo. Okokuqala engifuna sikuzwisise yikuthi icansi kasosono, kodwa icansi liyisibusiso esivela kuThixo. uThixo eqeda kudala uAdam noEva wababusisa ngocansi, wathi bazalane bande bagcwalise umhlaba. Kulabantu abalemfundiso enxele abajayele ukufundisa bathi isihlahla esadliwa nguAdam loEva kulucansi kayisikho. Icansi labusiswa uAdam loEva bengakawi. Therefore kakuvumi ukuthi isihlahla kuthiwe lucansi. Bathandekayo, icansi liyisibusiso esivela kuThixo, ikakhulu nxa icansi lisenziwa ngendlela yeBhayibheli. Funda lami uGenesis 2 ivesi lika-24 lo-25. Nanka amazwi amanyaphiwa uAdam loEva. Ngenxa yalokhu indoda iza kutshiya uyise lonina, inamathele kumkayo, njalo bazakuba nyamanye. Bobabili umuntu lomkakhe babenqunu bengelamahloni. Inkosi ibusisa ukufunda kwezwi layo.
esikuthola lapha yikuthi uThixo ukuveza sobala ukuthi icansi ngelabantu abahlanganiswe nguThixo. Uthi ngalokhu umuntu uzakuchiya uyise lonina anamathele kumkakhe. Ngezinye indlela ongachiyanga uyise lonina akavunyelwa ukunamathela kumkakhe. Alikho lami mani. Okokuqala bathandekayo, kufuze umuntu achiye uyise, achiye lonina, abesenamathela kumkakhe. Ungabona usiyanamathela kumkakho, usiyanamathela ku-girlfriend engasomkakho, lokhu kuyisono. Ngoba icansi liyenzelwe umuntu olomkakhe. IBhayibheli alizange lithi umuntu uzakuchiya uyise lonina ayenamathela ku-girlfriend. IBhayibheli kalizange lithi umuntu uzakuchiya uyise lonina ayenamathela emfazini womuntu. IBhayibheli kalizange lithi umuntu uzakuchiya uyise lonina ayenamathela kuBenteni. Hayi bathandekayo, lithi ayenamathela kumkakhe. As long as umuntu engasomkakho, kawula sizatho esingakwenza uhlangane laye ecansini. Ngezinye indlela icansi ngelabathetheneyo. Number 2, iBhayibheli lithi lona uAdamu loEva babenqunu ensimini yase-Edeni bengelamahloni. Umuntu lomkakhe bengagqokanga bengelamahloni. Ungazibona uwenelisa ukuba nqunu phambi komuntu ongasomkakho, kufuze kukuthelela amahloni. Kulento engicaphulayo kulabantu abanezibindi zokuba nqunu phambi kwabantu abangasobomkabo basale bengelamahloni. Mana ngeke ngikhulume labo baba. Bobaba, umuntu oyedwa ovunyelwa ukuba nqunu phambi kwakhe ngumkakho womtshado. Bomama, umuntu ovunyelwa kuphela ukuba nqunu phambi kwakhe ngumuntu okuthetheyo ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. IBhayibheli bathandekayo, umlimu uzama ukugcizelela ukuqakatheka komtshado. Kulento engifuna sizwisise ngecansi. Icansi bathandekayo lihamba libelethe isivumelwano kumbe icovenant. Ungafunda indlela icovenant eyayisenzakala ngayo eBhayibhelini. Nxa kwakusiyakwenziwa isivumelwano, kwakuthathwa inyamazana kuchitheke igazi. Yikubona abantu nxa behlangana ngokwakuqala ecansini intombi ingazi lutho, kuchitheka igazi okutshengisela ukuthi they are entering into a new agreement. Bangena esivumelwaneni esingavunyelwa ukuthi sephulwe umuntu. Yikho ungabala uMalaki 2 ivesi lika 14 uyathi ngumprofeti uMalaki uthi inkosi ayimthandi umuntu ohlangana lomfazi wobutsha bakhe enze laye isivumelwano ekucineni engasamthathi. Yikho ubona ukuthi umlimu wayekhuza encwadini kaExodus 22 verse 16 ukuthi umuntu ohlangene levirgin angahlangana layo kufuze abhadale imali
ahlamthathe abe ngumfazi wakhe, ngoba umuntu ohlangana laye ecansini ungekela ukumthatha. iBhayibhili wona usungene kusivumelwano, uphila uphakathi kwesono. Phila uphakathi kwesono. Bathandekayo, kudala abantu babesesaba lezi ndaba, lasemachechi zazingatshunyelwa ngazo. Kodwa khathesi uSathane useganga okumangalisayo, usequbule imizwa yabadala, waqubula imizwa yabantwana. Abantu bahlanya, abathandekayo, kababambeki, kabala kuzithiba. Lamadoda alamandla abonakala ewiswa indaba yecansi. Khumbula uSamsoni yayindoda eyayilamandla amangalisayo. Wayebulala isilwane asidabule kungani uhluba ibhanana, aphakamise amagedi kungani usipho namachakela. uSamsoni wayelamandla amangalisayo, abaphanisa amakhanka ayi-300 ngani ubopha intambo sezicathulo. uSamsoni wayelamandla, kodwa wayesehlulwa yimizwa. uSamsoni wahamba eThimna wabona intombi, abazali bamkhuza wathi ngithathelani yena uthokozisa inhliziyo yami. uSamsoni bathandekayo wasuka wayeSorekhi wabona ihule walala kilo. uSamsoni wasuka wayeGaza walala emathangazini kaDelayila wathengisa imfihlo. Wafa uSamsoni engasela mehlo. Bathandekayo, wayelamandla okuphakamisa amagedi, kodwa wayesehlulwa ukuphakamisa izipha. Bathandekayo, kulamanye amadoda alamandla okwenza izinto ezimangalisayo. Ulamandla urani ikhampani enkulu, unezisebenzi eziningi. Ulamandla udrive imoto inkalakatha. Ulamandla wathenga indlu enkulu emangalisayo. Ulamandla eplazini ulenkomo eziningi, kodwa usehlulwa izipha. Kulamadoda bathandekayo abalamandla, abanye ngomakanika baphakamisa ama-injini anzima. Kulamadoda alamandla, abanye bafunda okumangalisayo, balezicoco ngemva kwabo, kodwa indaba yezipha yabehlula. Bathandekayo, xa kule ndaba esasalisa abantu abaningi ekhaya ezulwini, indaba yezipha. iBhayibhili lithi encwadini ka1 Corinthians 7 verse ngelika2, ithi kodwa njengoba sokulokuxhwala okungaka, indoda ngayinye kumele ibe lomkayo, lomfazi ngamunye abe leyakhe indoda. uThixo uthi njengoba sesiphile emhlabeni osolokuxhwala kangaka, therefore ngiyarecommenda ukuthi indoda kayibe lomfazi wayo, futhi lomfazi kabe lendoda yakhe. Ngezinye indlela isifiso sikaThixo yikuthi umuntu asuthiseke ngowakhe umfazi, indoda isuthiswe ngowayo umfazi, lo mfazi asuthiseke ngeyakhe indoda. Zaga chapter 5 verse ngelika15, uthi yena natha amanzi emgodini wakho. Izaga phela lesi khuluma amazwi ahlakaniphileyo lapha amangalisayo. uSolomon ukhuthaza amadoda ukuthi madoda, nathani amanzi emgodini wenu, natha amanzi emgodini wakho, lemifula ephuma phakathi komthombo wakho. Imithombo yakho ingachithekeli ngaphandle lasezindleleni. Abe sesithi kuverse 17 secaca uthi ukhuluma ngani?
uthi kakube ngokwakho wedwa kungabi ngokwabezizwe lokwabanye. Umthombo wakho kawusiswe uthokoziswe nguwe, umfazi wobutsha bakho. IBhayibhili lithi zwanini madoda, asifundeni ukunatha amanzi kwethu imthombo. Suthiswa ngowakho umthombo. Kulabanye abantu abangasuthiswa ngowabo umthombo. Omama balala bekhala inyembezi zigeleza. Indoda ilama small house, ilefoni engabanjwayo, bathandekayo, abantu bayadivosa nsuku zonke. Ngabomama laba bangathembakalanga, abantu kabafuni ukusuthiswa ngeyabo imthombo. Bathandekayo, nathani amanzi kwenu imthombo. Bantu abatsha vele kawukabi nomthombo, kawuvunyelwa ukunatha amanzi ngoba wona kawulamthombo. Olomthombo ngulo selobolile, olomthombo ngulo sevelile, olomthombo ngulo setshadile, olomthombo ngulo sebuya uvuma ngabazali. Nxa ule girlfriend, yi-girlfriend asomthombo wakho. Therefore kawuvunyelwa ukunatha amanzi wena kawulamthombo. Kodwa ungama-2000 lokhu kungani usathane ukuqhweba kubi, okanye kuyafa. Ngilapho ukukhuza nje komfundisi. Bantwana, heli kujahayo vele kuzalidaka. Bekezelani, isikhathi siyafika sokunatha amanzi kwenu imthombo. IBhayibhili lithi lona encwadini ka-1 Corinthians chapter 6 evesini lingeli ka-15. 1 Corinthians chapter 6 verse 15. Uthi yena, kalazi yini ukuthi imzimba yenu izitho zikaKristu na? Ayizwanga. Mana ngiphinde. Kalazi yini ukuthi imzimba yenu izitho zikaKristu uqobo na? Kumbe ngingathatha isitho sikaKristu ngisihlanganise lesiphingi na? uPaul athi phinde. Uthini kanti umprofeti umpostoli uPaul? Uthi kalazi yini ukuthi imzimba leyi izitho zikaKristu. Ngiyake mbazwa abantu esithi mina ngingenza engikufunayo ngomzimba, this is my body. Ngilapha ukuthi ngutshela iqiniso, umzimba lowo olawo uyingxenye yezitho zikaKristu. Therefore ungathatha yini ingxenye kaKristu uyephinga ngayo yini, uyefeba ngayo yini? Ngifuna kuhlale engqondweni yakho ukuthi nxa usiyabhuka kuloji uthatha isitho sikaKristu siyakhona. Ngifuna ukuthi ngikutshele lokhu ukuthi nxa usiyafeba, nxa uthandana nendoda yomuntu, nxa uthandana nomfazi womuntu, nxa une small house uthethwe, nxa uyi-small house somuntu othetheyo, uthatha izitho zikaKristu uzenze ezokuphinga. Umlimi uyakhuza abesesithi yena uverse 16, kalazi yini ukuthi lo osihlanganise lesifebe uba mzimba munye lasona? Ngoba kuthiwa labo ababili bazakuba nyamanye. IBhayibhili lithi ungahlangana lesifebe uba mzimba munye laso. Yikho bathandekayo,
libona abanye abantwana bengasakhuzeki, libona abanye abantu belenkani bela konke okutholakala ebantwini abangcolileyo, ngoba ungasihlanganisa lo muntu olichapha kulezinto ezikuhlanganisa laye libe nyamanye. Bible lithi lona ku 1 Corinthians 6 verse 8 lo 9 uthi yena umlimi, 1 Corinthians 6 iverse ngelika 1 Corinthians 7 uverse 8 lo 9 ithi kwabangendanga labafelokazi kuhle kubo ukuba bahlale bengendanga njengami. uPaul la uThixo uthi nxa usenelisa ukuhlala hayihlala. Abesesithi kuverse ngelika 9 kodwa uma bengeke bazithibe kabende, ngoba ukwenda kungcono kulokuchiseka ngokufisa. Nxa ungendanga khuleka uthola indoda wende kulokuthi ubukhomba amadoda abantu. Nxa ungendanga khuleka umlimo akunike oqondane lawe, hayi khona ukuba unqwanele imizi yabantu. Nxa ubaba swalala kodwa imizwa lokhu isala, kuhle ukuthi wende ngendlela eyiyo, hayi khona ukuthi uhambe uzichaphaza. Bathandekayo, kudala ubuchapha babusaziwa busebantwaneni. Khathesi labokhulu, labogogo, labomama thola inkalakatha yesalukazi ithandana lokumfana okuncane, kuthiwa ngiloku Ben 10 kwa abantu. Sathane useqhala okumangalisayo. Xa ubona ngani imizwa lokhu ikukhulela baba, wafelwa ngumama, thatha kuhle. Nxa ubona ngani imizwa iyakukhulela usumdala, thatha kuhle. Hayi khona ukuhamba ufeba lapha lalaphana. Kuhle ukwenda, kuhle ukuthathwa, kuhle ukuthatha kulokuchiseka ngokufisa. Bible litsho njalo. Manini ngilitshele okwenza sijumayele ngendaba leyi kangaka yikuthi phakathi kwemthetho elithumi ku-Exodus, umthetho wesikhombisa uthi ungafebi. Ngezinye indlela bonke abahlangana lo muntu ongasomkakhe kasihambi labekhaya ezulwini. Ngicela uthathe istock empilweni yakho. Ulala lo mkakho kuphela yini? Ngicela uthathe istock empilweni yakho. I-girlfriend akaduki izolo ngumkakho yini? Thatha istock empilweni yakho. Ijaha lela kade livalele nemoteni ngumkakho yini, ukhiphile yini? Bathandekayo, abantu abanengi kasoze sihambe labekhaya ezulwini. Funda lami u1 Corinthians 6 verse 9 ithi yona kalazi yini ukuthi abaxhwalileyo kabayikudla ilifa lombuso kaNkulunkulu, lingakhohliswa izifebe labaxhwalileyo leziphingi labakhonza izithombe iziphingi labo amahule esilisa lawesifazana kayi kudla ilifa lombuso wezulu. Bathandekayo, asekeleni into yokuthi indoda indlovu
idla izihlahla zonke. Asekeleni umkhuba wokuthi imoto akayihambi ngela spare wheel, fazi kaso spare wheel. Asekeleni imkhuba ngathi ngikhuza abantu abatsha kwenye indawo kwathiwa engani imbhidile amachakela. Emendweni lasemtshadweni kakudingi machakela. Suthiseka ngowakho umfazi. Suthiseka ngowakho umfazi. Verse ngelika 18 ka 1 Corinthians ithi yona balekelani ukuxhwala lobufebe zonke ezinye izono umuntu azenzayo zingaphandle komzimba wakhe, kodwa lo owenza isono sobufebe wenza isono kowakhe umzimba. Bhayibhili ithi nxa kulento okufuze ibalekelwe ibufebe. Kayithi chicha, kayithi hamba, ithi baleka. Wabaleka uJosefa umka Photife lento zonke, kodwa wathi kangeke ngonela uThixo. Lanxa imizwa isihlanye okungakanani sisibaleka, imizwa isihlanye okungakanani mama baleka, imizwa isihlanye okungakanani jaha baleka, imizwa isihlanye okungakanani ntomutsha baleka. Sifuna ukuhamba lawe ekhaya ezulwini. U1 Thessalonians 4 verse ngelika 3 uthi yena kuyintando kaNkulunkulu ukuba libe ngcwele, ukuba lixwaye ukuxhwala lobufebe. iBhayibhili lithi nansi intando kaThixo. uThixo usibizele ebungcweleni. Uthi okuyintando yami ukuba ibandla libe ngcwele. Okuyisifiso sami yikuthi abantu babe ngcwele. Okungabenza babe ngcwele yikuthi bekele ubufebe. Umsebenzi osebenzayo wawuthola ngoba uqualified kumbe wawuthola ngomzimba wakho. Ama-marks owaphuma lawo e-university wathola ngokuthi wapasa kumbe wawuthola ngomzimba wakho. Impahla ozigqokayo uzithola njani wena ungasebenzi? Kumbe usebenzisa umzimba wakho babe sebekuthengela impahla. Ngiyazibuza ifoni oyithweleyo yabuya right kumbe wasebenzisa umzimba wakho? Nkazana, ngicela ukukubuza, ku right yini empilweni yakho? Abantu abanengi bacabanga ukuthi banganatha amaphilisi e-family planning bekele ukuzithwala. Ezulwini kubhalwe ukuthi kabonanga. Whether uhlaba idepho, ufebe uhlaba idepho, lokho kuyibufebe. Whether ufeba uchiya abantu abakhe eplastikini, izulu liyakwazi ukuthi uabothele eplastikini. Bathandekayo, ngilapho ukukhuza ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngifuna ukukhuleka njengomfundisi. Ngifuna ukukhulekela abazalwane abathi Nkosi, mina ngiyazazi ngile weakness. uPaul uthi kuRomans chapter 7, engifisa ukukwenza kayisikho engitholakala ngikwenza. Ngafisa ukulunga ngisithola sengingcwele esonweni. Ukhona othi mfundisi, mina kwelinye ilanga ngiyake ngidelete amanamba ama-girlfriend, kodwa kwelinye ilanga uSathane ngiqhwebe kuvuke ngizibone sengole kufebeni. Ngifuna ukukhululwa kulumzimba wobufebe. Omnye uthi mfundisi, mina sibili indoda kangila, kodwa ngilomnyama amadoda abantu ayandlanda ngizibona sengivuke khona.
ngifuna ukuncediswa emthandazweni. Ukhona omunye othi mfundisi, anakuyala ukuthi kungaphela amaviki amabili ngingahlangananga lo muntu, mina mbona ngani yisisono esizangisalisa ezulwini. Mfundisi, ngiyafuna ukukhululwa kulomzimba wobufebe. Mfundisi, mina kangikwanisi ukuba lejaha elilodwa, ngiba lamajaha amaningi futhi wonke ngihlangana lawo. Nxa ngingabalisa amadoda esengalala lawo, lami kungithelela amahloni. Nxa ngingabalisa amankazana esengahlangana lawo, labomama ngihlangane labomama abadala ngilijaha, kungithelela amahloni. Mfundisi, ngidinga thandazo oqhakathekileyo. Ngiyafisa ukukhonza umlimo nihlambulukile. Ngiyafisa ukuba ngcwele ngixwaye ubufebe, njengoba iBhayibheli lichilo encwadini kaThessalonike 4 kwesincane ngesesithathu. Khona othi mfundisi, into engifisayo indlela yami eqondile. Sengakhipha iziswe eziningi, ibandla kalikwazi, abantwana ibandla likwazi, abazali kabakwazi, kodwa izulu liyakwazi. Mfundisi, abantu abakwazi, ngilabantwana engabazali egangeni ngobufebe, lo mkami ngakwazi, lebandla kalikwazi, isigaba kasikwazi, kodwa mina ngiyakwazi. Ngiyafisa ukukhululwa kulomzimba wobufebe. Uthi mfundisi, mina kuyangehlula. Ngiyayifuna ukuyitsho indoda yomnikazi ukuthi umuntu wangikhona yazolomlomo omnandi, ukuthi umuntu wangikhona nxa esekhuluma umuntu wangikhona uyangichaza. Kodwa ngiyafisa ukusindiswa. Bonke abanjalo, lapho khona phakamisa isandla, ubona lizulu, mina sengikhuleka. Asikhuleke ndawonye baba, ngitsho kuwe. Asikhuleke ndawonye bhuti, ngitsho kuwe. Asikhuleke ndawonye nawami, ngitsho kuwe. Mama, ngitsho kuwe. Ngitsho kini lonke, phakamisa isandla. Nkosi kubusisa izulu likukhangele. Asikhuleke. Baba oyingcwele ohlala ezulwini, singabhayiza asihambe labantu abethu ezulwini, kasihambe labazali bethu ezulwini, kasihambe labomama ezulwini, obaba abaningi basala ezulwini. Sicela sinika amandla okunqotshelwa imizwa ngegama lenkosi ethu Jesu. Ngilapho ukukhuleka mlimu, ukhulekela umoya wokwethembeka. Omama labo baba abanengi abendileyo labachadileyo kabathembakalanga. Abantu abatsha abanengi abangakendi labangakathathi kabathembakalanga. Abafelokazi lama-single parents amanengi kabathembakalanga. Jesu, nxa kulezono esizenza izolo, ngilapho ukuvuma, ngivumela wonke umuntu ophakamisa isandla, igazi lakhe elenela umoni kalisesule izolo yethu. Uvula ikhasi elitsha ngo-2022 uhambe lathi. Sibambe ngesandla, thatha ibhadiza yezulu, usithene imizwa yethu ehlanya kangaka. Jesu omangalisayo, thancisa leli gazi eligejima isono lelifuna ukuwona. Moya ngcwele ngehla hlale kithi asikhuze izikhathi zonke, ukwenza ukuthi mhlazana usiza usithathe sonke njengebandla siye ekhaya ezulwini. Konke lokhu ngikhuleka ngokukholwa ukuthi uThixo sethethelele izono zethu zecansi ezazenze emuva. Sukusela namhlanje uyaqala uhambo lathi. NgoJesu siyakhuleka, ibandla kalithi amen. Siyabonga abathandekayo, inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo. Amen.